Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей этого района за предоставленную возможность, организаторов этого концерта, артистов, которые будут выступать вообще бесплатно, только чтобы оказать помощь тяжело больным детям. И вас всех, кто пришли посмотреть, прикоснуться к чуточке прекрасного и тем самым помочь большим детям. Бекзур Ахмат. Ternalar kavuşanda Tuhan yaknım şakırwa Ternalar kavuşanda Kıgaşerim gelgeyim bağırgeyim Seni uylap kırıtırız sana üzekeyim Kıgaşerim gelgeyim bağırgeyim Seni uylap kırıtırız sana üzekeyim Мен iki ойламыш сразу бұрға жауап бердім, чүнки менің үшін мен ойламымша әрбір кіші хайрия концертларында изге сауаплы ішлер қылырға тиіш, қамышларға тиіш. Хайрия концертлар жоқ, бірінші түгіл, дәліктен тырышабыз. Бұш вақыт болғанда менің ойламымша аны бұшқа өткерген. İzgi Şhabik Kirekli Festival Allah birsa kelesi yılga şu vakitlarda biz barımız birge dağın әлеге festivalga jıyılırmız. Dağı da kubrak artistlarını olup gelirmiz değil mi? Dağı da yakşırak edip Allah birsa uzdırır. Şula bit, bula bit, bula!
белән һәм барыбызның да күңеле иң мөһиме изгелектә булсын. Саулык, сәламәтлек, рәхмәт сезгә, иң түзем тамашачылар. Бик зур рәхмәт сезгә.